Yepyeni Moment oyun videolarıyla sizinle karşınızdayım. Hadi izle. Bro. Hey yo millet, sizinle Mehmet, bu da kanal Kramik'te. Bugün biz Max Payne oynuyoruz. Devam ederiz. Birinci Max Payne'de, prosta dördüncü desen seri. Ciddi. Başım yolumdan çıxır, ne inəmişim hiç başım çıxmır. Ne o? Bura girmək olur mu? Hizbi. Madena. Getdi. O hizbi. Başımda çörəsiz. Aa, böyle şey yoktu, böyle şey yoktu. Bu ne de o? Kiren kim oynamış? Kiren 3 nefer bir yerde dururlar yani. Bu nerede? Снежная буря, обильные снегопады, которые принесли огромный ущерб коммунальному хозяйству города, все еще продолжается. Закрыты многие... Kar yağmaya devam eder dostlar. Kanala abone olmayı ve videolar koymayı unutmayın. Снежная буря в Нью-Йорке продолжается уже 3 дня и пока не собирается прекращаться. Kurtarmaya da çalışın. Сообщили отделе Валькирии, к тому же они говорят, что для этого было много предпосылок. Заснеженный город был только недавно. Начинается с того, что в перестрелке... Kar yağması bunun eline düşərliymiş. Max Payne. Getdik. Deməli belə deyən görüm. No smoking. Aha. So, elə bu üçü də bu. 3 nəfər idilər. Yox, yaxşı qutardı. Momentə gəl o. Ay, sağ oldun sən. Nə tər adamsan ha sən. Terminator yanında gələt edir. Atsın onları. Onu dubinkanın her şeyi kırarım lan burada. Ay, dedim həqiqdən də gedə vururam deyin göreyim. Kırılır. Kışı. Ay, kafaymış ki. Ay, kafanın yok, qabağını bağlayıblar ha. O mən də elə şey diyorum. Deyin görəm hamısını qırab bölkənə səviyyə. Qır. Kışı. Başka silah. Nalı işləyir bu. Lan. Abi ben bunu niye işletmedim? Abicim slow moda gördünüz. Ben hemen adamı ne kadar gülle döşerim sözüm ben. Yazık birkaç tane gülle yeni. Ne cedrik. Oba. Onu ben eləmədim. Bizden önce eləyiblər. Krisa var orada bak. Mış. Bu nedir qara? Доказательство первое. Газета. Bu nedir? Ha, dubinka. Qara oldu ya. Mış. Bu nedir ki? Dengerek. Мертвец лежал на полу бойлерной, привязанный к креслу. Капитан, Ölü beden stolu bağlanmış. рекорд матча против супергероев. На 6 ящиков пива покруче любого бейсбола. Aha. Орудием убийства была бейсбольная бита, Oo, beyzbol sapası. вырезки из газет с курицей. Бейсбольная кепка. Dəhşət. Ha, deməli bunu öldürdülər beyzbolun sopayla. Sən hər şey görmüsən də. Niyə demə? O gibi buratvası gəldi. Ha, deməli belədir. Ha, anladım indi, başa düşdüm. Bax bu. Ha. Mənə bir eksperiment lazım. Bağışla beni sıçan lütfen. Oo, sen de böyle atıyor. Oo. Yakın dövüş değil mi? Tet. Ulan. Sen dövebilirim abicim. Onsuz da yoksan onsuz da. Oy. Yatı işi nedir lan o?
Onu saxlayacağım. Yaxına kimsə gəlsə vuracağım. Ver bana bir dənə güclü silahımı. Ver bunu. Ben buradan giderim. Ne? Gel. Olmadı. Hadi böyle. Şu. Ve. Hadi. Ha, kapıya neyse garip şeyler olur. Dedim ritmini tutun bana hemen. 1, 2, 3. Abi ses geldi. Girmeliyim. F5. Wow. Ay zibil. Belə işləmir hə, yaxşı. Dolsun heç olmasa. Olmayacaq indi o. Ayda. Ona göre dolmurdu, ona göre vurdum. Ona göre böyle. Böyle girmeliydim sorry. Yoksa hayat kötü. Canım. Oy zibim masterpiece. O geçen nişanlısıydı ki bu diye yere. Bu kadar zaten. O ne ki kırılmadı. Vay lezzet öyle deniyorum. Kaşın. Ova. 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 El cabalito. Oya. Diyeceksiniz ne var bu azor ne ulan. Ulan ona işlem. Bunun sözüne değil. Onun yavrusu mu? İşte bizde defalikti bunlar. Yani her şeye baktık ha diyelim bir de yadımızda neyse çıkar. Bir, iki, üç. 3 nefer var orada. Polibom. Şimdi siz girende hemen gireyim mi yoksa... Ay bunlar ne şok olacak. 100% içeriden eğer adam varsa. Operasyon başlasın. Deli Mikail dalıyor. Ay da canım da yok. Yok. Risk. Ay. Allah. Allah. Ay bu o 4 neferdiler. Öyle böyle. Uçito. Adoro oldum ama ben de öyle bildim. Ben de öyle bildim ama dehşet çıktı. Yaxşı qutardım. Yaxşı qutardım. Pullar, dollar. Başka. Birden vuracağım indi şeyler atılacaq. Ne deyirlər ona? Ne şey pullar səpələnəcək. Qəşəngcə deyəcəkdim mani yağışı olacaq. Ay zibil. Bu mənə nə qayıram canım ustazdır. O da bu kimin başı şəkildi? Onu sən dedin öyle İngilizcə. Okay bro, I understand you, okay. Deyir, okay. Açar on the table, başının yanı stolun üstünde açar var. Bu niye demedin? Oo. Diyan. Max ne? Max hit. Ay yok ya. Dicden o kafada o ikinci kapıda örttü. Bunu atmamış ama. Atmadığım şeyler de varmış ya.
İşte getdi. Yaxşı bildim ki neyin açarıydı o? Ha, Klitschko Bar yazılır. Onu izleyip sağda yazılıb. Gedirik. Bura nədir la? Restoran. Onu izleyip. Girmək olmur. Gold drinks. Bunu içmeye vermir de o öyle. Bu niye böyle şey de? Oo, tuvalet de o. Hemşire kimi geldi. Ay bak bununla beni sevindirirdi oyun. Ay bununla beni sevindirir. Bu nedir? Şekillerdi, mekillerdi. Oo, ay ne kadar o qəşəng jurnallar var ha burada. Tuvalet. Abo. Buna bak. Oo. Ciddi. Aba bar. Ay ya. Pis kötü. Burnuma kokular gelir ama yine ciddi. Kanala abone olmayı ve video like koymayı unutmayın. Ailemiz büyüsün. Kartalın yuvası büyüyecek. Ne oldu? Neydi böyle? Cirmeliyim de hiç seni arkadaşlar. Двое сумасшедших убийц готовы разорвать друг друга. Diye iki tane deli adamlar birbirini sızma hazırdılar. Yani vecmeli. Но нет, они сели возле телевизора и разрешили все свои споры, сыграв в видеоигру кунг-фу. O kung fu oynayarak o sporlarını hallederler. Скажу тебе, крошка, у меня была такая депрессия, что я задушил их обоих проводами от приставки. O pristavka şnuruyla onların hamısını boğdu əzizim. Bir o Rika. Sen böyle pissin. Ne var ya? Что за черт? Это кот. Муэрто потянулся с Polis. пистолетом. Vur onun ağzına. Bizi. Сделаешь что-нибудь? Vur onu. O yüzden ne kadar adam var? Az saçıttır da bezdirme demeli saçtı. Bir ölmüş katı. Ay gibi. Ölmüş katı mı? Ölmüş gözlüymüş. Bir şey izlemedim. Да. А что ты там ел? Сосал кровь у пингвинов? Нет, у эскимосов, чувак, у эскимосов. Bakımın neyle girim? Все, чувак. Bura kadarıymış ya. Siz ne değil ona? Vay o neymiş? Sen ne Türksen ha? Rebel'in yadından çıktın. Tırışına bak. Rebel'in yadından çıktın ha. Проверьте, лучше все сработает на совесть. Görünüm ben sizin de совестliğine ne dedim yazıyorum. Ангелы, да, точно. Al hadi. Hoş bir. Havaya. Sonuncu. Gördün taktiği. Taktiği gördün. Ну, это было бы просто наркоарестом. Ay yaxşı görək. Biz deliyiz ağa be. Bunlar yandılar. Anladık, bilirəm. Prosta belə biləcəyiz. Bilirəm. Düzü buranı biz keçmişik. Nə yığa görə, nə yığa bildik. Nəsə birdən qoyarlar bizə. Hər ehtimal. Bunlar. Bilmirsən belə kokteyl gördün. Biz bu kokteyli yanına boş-boşuna işlətmirik. Yavaş, buna görək. Ver onu, getdik. Sağ.
Buraları biliyor. Ona göre biraz tez gedirik. Burada şey kalıyor. Abicim bunları götürmeden gidebilmeriz. Baba burada oyuncu başlayır. Baba canımız da fulldu. So. F5. Getdik. Baba kadar da yok. Yüzdüm. Ben ne geç öldürdüm hemen böyle. Vay çok zor öldürdüm ha. Zor. O bilmeyen için biz onu oy zibi. Oy zibi. Oy zibi. Cürneyle meşguller o bunlar. Sizin kafanızı dağıtırım la. Başınıza dağıtma olmur da yoksa ben buranın bir sen necə koyarım. Buna bakalım, buna bakalım. Alttan şey zaten hiç ne sarkma olmuyor. O izi bir dehşet. Getdi qaqaşa. Onu öldürdük. Bura qədər. Zordur ki. Ingram. Ne? Bu niye böyledir? Period. Babam bu neyse bir de bomba bir şey götürdü. Uzi. Ingram özlem. Ya. Zorda çaba bu Ingram. Вот индекс все еще работал. Mesela bu iş değilse zordu ki. Ingram. Kokom. Ingram. Гуляй. В задней комнате за приемной был старый телефонный коммутатор. С помощью этой штуковины можно было легко записывать телефонные разговоры. Несложно было представить, как жирная хряк сидит здесь в наушниках, подслушивает грязные фальшивые оргазмы сразу по нескольким линиям. Да, это одно из злачных мест Нью-Йорка. Даже сейчас я слышал самое разнообразное аханье и уханье. Ay. Босс, гогните, это Макс. Şimdi bunlar şeyleri Он пришел за нами. edinlenmiş. Он убил. Ты что, прикалываешься, хочешь надуть меня? Да он просто вшивый полицейский. В чем, собственно, проблема? Алло, отвечай, алло. Все было ясно. В городе появился смертельный вирус, который быстро распространялся. И сразу проснулось что-то безнравственное. Макс Пейн должен вмешаться. Şehirde virüs. Ne virüsü bu çıkıyoruz? F5. Gagaş, virüs varsa bizde de F5 var. Bizde yerli gagaş. Ne var?
First floor. Aha. Lotereya, uduş. Uduş. Üçüncüde de yeni şey olsa. Sonuncu. Ay, mən bəhtim yoxdur. Yine getdik gəldik tualetə giririk. Burada nəsə poligon arada bir şeyler, yani böyle tıklı şeyler koyuyorlar ama yine de onlar da bilmək olmaz. Canzat tapırı var orada. O da yaxşı. Думал взять мои деньги, а ты знаешь, с кем говоришь? Знаешь? Deyir, fikirləşir. Oy, manyak da bu. Deyir, elə bildin ki, mən pulumu götürəsən, hə? Deməli, aparatı qırmaq lazım, hə? Qaqaş, biz, hop! Vay, bu nə zor silah da. Abicim, paranı bizə ver. Hə, xarab elədik. Biz de onlardan hiç fərqimiz yoxdur. Hatta böyle qırırıq sana, ayrılır ya bunlar. Lotereya. At göre yalanan vaxtı yerdə, qazi. Bura haradır? Buraya yazılıp ki XXX Club. Altta kimse var orada. Ben orada düşeceğim axı bilirəm, deniyorum. Geldim. Momenti gördüğünüz alanı inedim. Ay, mən heç özüm bilmədim, ha, Beretta Ingram. Ay, bu Ingram nə zor silah da, bu nə da var? Ta elə abartmayarım, onsuz da Ingram'dan bircə dənədir. Welcome to New York. To 2'dir də, yəni. Zor, elə belə gəzirəm hələ, bəlkə bir şeydən zotdan nəsə tapdıq, canından bundan. Bura bağlı da, yaxşı da mənə bura girmək. Məzələsin. Eksik deyil, ola. Yes! Çöldeyim. Vaxtında çatdım, ha. Bura qədər. Bura qədər idi dostlar. Bu da son. Görüşene dek sağ olun. Bye bye. 5. seride.